se nalazimo u hodniku Vile Rustike u Novom Vinodolskom i sa moje lijeve strane je poredak o ocjenama čistoći sobe. Trenutno ubjedljivo vodi soba 2A. Dobar dan, da li nam možete prokomentirati šta mislite o ovogodišnjim ocjenama za čistoću sobe? Pa mogu te reći da sam jako iznenađena jer vidim da su ocjene dosta visoke i ono što me jako veseli da za sada mi se čini da vrlo dobro stoje muške sobe. Vidjet ćemo kako će biti do kraja, ali vidim da su muške sobe puno bolje nego što su djevojačke sobe. I evo nas na vratima trenutno najbolje ocijenjene sobe u Vili Rustici, pa hajde da je pogledamo. I evo nas u sobi 2A sa Ilijom i Tripom. I da li nam možete reći kako vi doprinosite ocjenama vaše sobe? Tako što svako jutro kad se probudimo zategnemo posteljinu i pospremimo krevet. A ti, Ilija? Pa uveče uvijek čistimo i metemo i spremamo se ujutro za ocjene. To je to.